Nirmala ken yam kana diala kon asame channel ya kamal en walle yanka waldiesh ka pay baro ina dang anda mandu ni chankos nya pana jome pana jali pana right ka kwire ga manana chito juba senior police officer mi chama gray dhɔaarɛ ene jish ay wiki juba yandana ban lingwa gore no jin mi jirama jidit no 90 aderi subscribe ko de notification bell tv agwas me jo banaling senior police officer kalkem general dak Stephen Wat Ozi bitere duel walante mere juba yen kanyade taman ken chika kan gwas mimo aka maktere dhɔaarɛ ko dele tu Sunday ajo mo chaja latenit juba police spokesperson Ramadan la lehla kalat Major General James Monday jo mo chaja la wone yek mo cha tuo jang wol ngwan ka pay baro kan la wone ne te kan ngi te jel ka me kene te to kan dor ado kana mo ka bot e shuga daman kana nyoko mo ene to wa biken ka tabadak PM kana to shu kan shop e dhɔaarɛ wut kam alga general war kozi president ka shu kan ma shu kan lepke to mo cha leng na mandan cha. On Sunday evening, one of our officers, Dr. Stephen Warkozi, a major general in the police and is the director of research and transformation, was attacked in his house in Gudele. He was injured on his left leg. His daughter was also injured, plus his brother. These criminals ran away. It was around 8 in the evening. General Warkozi kana family de ke kana shemane wa tama telekere kare duelwa ke Gudele hospital. Police leadership coordinated contin chirek chikana gur kala do tama katin ganga ka gwadadan en kala do ne ti kwaika ka duno ci beneken lora bang gwadadan en te garmatin kana je dhɔaarɛ wa ka chukane shulle aja jere ga dan shula juba ngai kono no rew gore jenwo jo ban nyogo milin kono gwasme ban roache jo ban lin gwasme ude me Dr. ala do woni Dr. Lama Akol general kel milap kan ke siasin rew ke juba Dr. Lama Akol jen e wute jen le da laram ente transport tedede alam transport Ramadan ente kwak jal torbi en yale kede ko badana dongde e juba kede aka jomo cha kon gwasme chaje laran wone kala do wojen chaje la teslo ache konti la te ene wuteda etka mile te ad bade ko woni substant e kone e Dr. Lama Akol ko wara la wuteda kude shalka Johnson lu Dr. Lama Akol wajen wache lede longo angro tazana ba Sudan ba je kan diteja jom chalat gwasme chalat no sho ina tikenda Lama Akol chikan la teslan mi ditalo ka chikan liaka letin go eteat ka chalat ka chalat ro koron kina dangro de dangro Dr. Lama Akol wajen deja kwan ala first vice president rai wika Sudan irma yadi wa de dane teka bonan chal wa do chu kirma yadi lokan wo koma beje ka waken kene kirma yadi da waka met ko median mo wa men mi ditalo te ko mi ci to kan mo ala do jen te karam mi shi gorno Lama Akol kamyen beje de kene ki wa de dane de kam vice president yeron kina dangro mon kirma yadi je pen ka chu kwer chu ya kam gut Equatoria mishal ke Sen Abdel Baki ye topen kweramo kashu Dr. Lama Akol chu
and Dr. Hussein Abdul Baki jen jara medan cha kwanya la vice president kaka kor chwaje bun wo chwa chek mudo dien chwaje blas gwade chege dan e kwanya kel kene bol mail ja president tema a chege mo chege chal Josephine aja kwanya la vice president ne gwe ke jen o dara jen wud ama kol jara medan de ten mode. And Dr. Akol ajan la queer party ke bonan chali National Democratic Movement dio jabab. Dr. Lama Akol jani chiglet kel kene kirma yadit kru. Tuo ke 1970s iron kiskel kurbang wanu jen baro. Jani chiglet kel kene kirma yadit kamalakal. Ni telma deke yen gwalungane. Tundo she bente karam kel michiro do bishot kam dien. Rama mo wutada. Dr. Lama Akol kana Ramadan en deka kene kirma yadit kana jalat. Kolat ke jen o Dr. Lama Akol jen len miditalo. Wajira me dane len kal wacha lede long jen duo mo kwa inge bantama la transport minister of transport tala de medan e chalat kamela kal chajenen antama Dr. Lama Akol ajenyo ko queen ala let jeng me dane cha kam nen cha yar kene kim yadi gwasi dan de kam vice president wacha ngod bantama anyo mo kwa inge transport minister ko ramkel men lat jo me jo mo gwano de yena link ko badan ikir yadit ede teacher yeah erme der wo kay ko de yena link akamadan jo ban lingwa se me ro me chalat kay Yambio Central Prison gwad dan la nay western ngay konen wo te ke dwel ti chal oti pendule to e kenen tama ci dwel ci ke jek ci ke ere ane tel gote go de toy ne de kon la yanka tel gwa toy keten ay kon no ne kon la yanka la kalat ke dul ban bekete ken ka ban mo gwa ke eti jek ken ka yangara mo gwa ngene jebot ti kala den won tama iramo ci dul kon yar yalka ka queen en kon ti la yanga re ti jen ci dul ci ga jek ka chala den won tama ci budget ba cele ne tel o en wini do mi ci kanala yana gor kano de duel to de ganyo lat keke chan jo me chan jemeling. Yes, I can say that the prison service of Western Equatoria is facing a lot of challenges. Among these challenges is the building, the central prison of Western Equatoria, that is Yambio Central Prison, is become old and many rooms are cracked, and these rooms they're supposed to be renovated, but according to our situation we are in now economically, that cannot allow them to be renovated. But His Excellency, the acting governor, promised that he will do his ultimate for renovation of that prison.